Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola sostnit li fil-waqt li fl-2024 l-Ewropa għamet għall-okkażjoni fl-2025 trid issaħħaħ l-irwol tagħha jekk tassew irridu li l-Ewropa tkun fuq quddiem biex tagħti direzzjoni fuq livell globali. Waqt li kienet qed tindirizza l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea matul l-aħħar Kunsill Ewropew għal din is-sena, il-President Metsola qalet li jekk hemm ħaġa waħda li se tiddefinixxi l-kontinent Ewropew fis-snin li ġejjin hija l-kapaċità tagħna li nibqgħu maqdin. If we don't step up, others will step in. This is all of what I will discuss with the leaders as we end or close off what has been a very challenging year, but also one where we have taken the decisions. We have had elections, we have formed the Commission, we have constituted the Parliament, so I look very much, I would say, with optimism to working quite a lot in 2025. Fil-preżenza tal-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky, il-President Metsola qalet li jekk kif il-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna qed toqrob lejn il-bidu tat-tielet sena tagħha, l-Ewropa trid tintensifika l-isforzi tagħha biex timxi lejn il-paċi. Dwar reġjun ġar tal-Ewropa, l-President Metsola appellat lil mexxejja tal-Unjoni Ewropea biex iżidu il-preżenza u l-impenn tagħhom. Hija qalet l-interferenza tar-Russja tkompli tistabbilizza lil Moldova, il-Ġorġja u l-Balkani tal-Punent, u għalhekk ir-rispons l-Ewropa għandu jkun deċiżiv. Il-President Metsola tennit it-talba tagħha biex l-Unjoni Ewropea iżżid l-rwol tagħha biex tipprovdi tmexxija globali u tindirizza l-konflitti. Qalet li fil-Lvant Nofsani l-rwol tal-Unjoni Ewropea jibqa' kruċjali mill-appoġġ għal waqfien mill-ġlied sal-iżgurar ta' għajnuna umanitarja u ħidma għal paċi fit-tul. Dwar is-Sirja, Roberta Metsola qalet li s-sitwazzjoni għadha kritika, miljuni ta' Sirjani qed ifittxu futur ħieles, stabbli u sigur, hekk kif ir-reġim brutali ta' Bashar al-Assad tmermer.